angkasih di tauri lupa tahu masagina waramparana malok galuna malok daratna mega uluk kolokna tapi ia ruka kurangan na nene na peri apa iya ru nene na macai kuyani kombo na si bawa induk na iya rombo na de na paja niga mattu na de muloma sempajana niga mattu na de muloma berjana niga mattu anak caridi jadi melada ya nandang ikut nene na kada tu tahu ya ko anak gula ya ko pucani jadi melada. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua Tim Armada Safari Kabupaten Pindrang yang saya hormati, saya muliakan dan insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk panitia dan pengurus Masjid Nurul Iman, ya saudara-saudara kita jamaah Tim Armada Safari, begitu pula ibu-ibu yang tergabung dalam salat berjamaah Kabupaten Sirindrin Raka, Kabupaten Pindrang, ya. Ya runangi Pak Milo upau maka kanja saddi sitono-tonona tak panakat bika teh makareng kerugurut taimun ri kalapa kamahan saddi ya rampai tapi ya tehilaskan Pak Doktor sari komangi degaga pamapamul ni sa ditagala-gala na depo pamuli ya agak pasabaran ilmu perisangan al-alimu aminullahi fil ard ia tahu batandrewi perisangan dari sisi agama tahu ia taperi puleri Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu uryanun wa libasut taqwa wa samaratul ilmi wa zinatul haya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulil karim wa nan wal azamil salika minas syahidin. Alhamdulillah jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu syukru dan rigangka nania papuji simata sipatu sitinaja simata ipan nanunga asitur ragna lori Allah Subhanahu wa taala. Nasaba ya komelu iranna irikiriki papinya mana pun Allah Subhanahu wa taala deneruli rikiriki ya untuk wala pun Allah taala sari komangi ya naweringi matu pamala matung kere sumundri pun Allah Subhanahu wa taala makanya angkat isi puluh-puluh untuk patarakai agama pun Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk sani-sani mataru ya rotapata kan tu di mataru mataru. Nah, payen itu pas seperepa ye barai parewa matarang makanjan sepuna. Kanjan sepuna. Agama ni nade na paja tu sipulu si paringarang melo mani isangi-sangi sari komangi tu lima kekasing ipaki itu keke. Ya. Pada nangir bukan letuka sengaja kak macan dah kuai ini saat digaga undri ku matanya kak tama masigi ya apa wite boleh ku sendri taping maka saya kak macan ku karaka wah aga nama tu ipo ya pak penajir matu tam sigi ternyata ya biasa-biasa mo ya itulah Pak makanya ia na gunana na de na paja tu si paringaran tu si pakainya ilan na tu ngalino apa coba na melo ipo ngala taala langsung penuhi mesigie dia na puatanya agak
nasada mi bawa te amatingan tasiso ilalangadang mada inappa na patupe mang manyamang irita tayo si tindro-tindro lo masigi ko sempajang ya napatan mi ba po nga latala na beren mi bawa pangisang malaka nakada bisi iya nu adamu si minggu manita mu mati manyamang irita tayo si tindro-tindro kada kaya melora na si minggu maneji aga pala rumbawa dan na duit meron ka masirkan ko sa parena labangi ramalaku ya menyamirita tapi yaro po nga latala na rasya kangon makyaro melo imitay makada tauto nga mogi je atau rupa taumi ya kuni mondo rasya na pa makanya pada Tuhan arampe Nabi Muhammad SAW al-imanu urian ya kota pak mo pay bulay masasak kali mopi sesakan ya tau matapak mato tutolimon roboletah kajan kanitawe si puluh mapakarajir pun Allah Subhanahu wa taala ya tapi kume itu syukur asa asana mo pa masige nurul iman ya cayana tapai di timat taya tu tapana takmi ya menyamang iri tatawe si tindro-tindro makanya al-iman urian yo kotapa mi boleh depa na to sarana pa ya magana depa na to sarana mawi masigi kadang-kadang kumiru kampuk kubesa yawan kadaka anu jero pada melo tanayako tumak bicara langsung aga di pada motus hitungan namun boleh nang kajero tema berjamaah agama tuh dari digamati utanay siko yero ko mati ki baja sangadi agi bawah kamakara pawalu bawah dene bawa itu pawalu ibu kurmi dua tu bawa ibaw ko tu mati pak amalak bawa si bawa dosa tapi ini kau bertakwa demi nawa di tu macapa maka ia tu dosa tay di tau bertakwa mode je nalinga wali pelaki mode kadit talah ilai ghafara lahu fa in la yastakbir nisapun Allah taala kara pacoba mi tu nak dapat ni ia na tu liyakur gaibe sar komangi wala tamutunna illa wa antum muslimun ajalalu kinna kamati na kodi tu sangat tu jadi al-iman urianu ya tetap mi bawa malo jolo mopi malo jolo joki walibasu takwa papakin sebab sifat amita urat-urat la yu'minu hadukum hatta yakuna hawa taballi majita upanna na deta macinna kumanasani deceng malawi kumu patat-patat perpare di pasapare ya alhamdulillah tu di macinna kije tu napai je tu tati talu tu sadia memani mari tiba bola ni cinne untuk mengolor di Allah Subhanahu wa taala sebagai syukur ya ko sidra makoko apa seperti ya biasa ko nisa kolina urta ya biasa ko tolong macarana ya ko masih makko pa isarapui pa saliwan sarapui pa ilabar pape tabayangkan ko datar pada tulak di jemaah ya ane rotiro nomor sidi tungka wani pacapuran mengundi umar ki DJ gaga si palabat tabu tabayangkan ni 5 otobus penuh ya umrah yang kedua yero rajing mak bereja mak kumajai bolana ibangun ibola ya sini nama sabing kadang jadi kebetulan bantu puraro dari mana yang jelas kurang lebih sih di miliar bantuan atau puras saparina sidra agamia tua peringarangan iya de munanang mau pada budu caputo kan caputo ya ibangungan ni bola kudeo salah 15
yang anggarannya antara 35 juta sampai 40 juta. Sekitar kami meniram 400 juta. Ya, yang kedua, yundi ni tahu mendre umrah, usulkan aja namu patame undang tahu mega waran parana. Dia mudarat na tahu parien kasih kutu tahu melo elo umarana den lai yanar kan na tahu sugi mendre umrah. Mamulai kecewa tahu ya. Kada wae na ya muajir we. Ya muajir we. Yang paling menjadi masalah engkau tahu pure bangun nggak bola mendre sia asan narlo umrah kereta aja ini. Iya nar biasa pas sabarang nalo mas sapari melo mi pare mendre umrah. Pas sapar nalo mas sapari melo mi loi pare sabulana. Sini nama sabi ya meru ya tiba perengerangan. Ananangi papedale na po ng Allah Ta'ala ipakigunay lori go na puro po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malini oto 5 bahkan mali pikat ang lurang gense ya kubat sa parita na mati lampu tan kaje gense tapat tu. Bagi sakaki malam-malam terakhir tas 10 bahkan pernah mencapai 20 imam telumpen ni tahu mas sapari itu dileng imang tak 200 sabu bonus sesidzap maka de garusuk me menih ya makoko apa nule makoko menikah apa ya kan pas sapari nasi dah pokok sini nama sabi makanya ilalan na patatong agamata nomor sidi yang kalinga baca na gurta yang kedua si yang kalinga baca ki nomor 3 si lorang ni medicine. Aku tu pak kalau dia cemil palam pe maku tu. Ya. Ya aku mau bicara kadang-kadang tu. Pak itu ya Pak Dokter tugasku maku kowe antara wakil ketua si bawa ketua. Ya. Ukur ya. Made wakada tugasku dulu wakil ketua tapi mundur ketua we sarakan loko ya. Tapi dia tu gapun siku. Ya, melima tuite tu dia na pudangnya. Lo mati dia ilah jadi ya cuito mana aku peringarangi iya kode nasikan na agama batim patatung itu masalah itu engkamu patu bicara jadi kasih di kampung yondri lo mas sapari maka daka iya ku kampung pak si kanja na matandira dan 5 pakai seke ya badita bagain maka dia tetap 15 oke ya kedua dia paganawat di ngeroba-roba ya maka kowe maka dia di sapa atau pergi kamu tak ciri di sini dan ada pas pergi sih bagaimana dah kuai mamula nisa di denis karena lari atau kagak tapi alhamdulillah kita telah bisa lawan erbasi jadwal kukur ternyata ya ro kampo yon repa pada kumai tu silada runtu bola bicu masyarakat ni kami bagai yang pesaka pacu bangka bola yon rima golo na di mana yon rima golo bola ni kami tali saka dan pak gereja mai dah koi akhirnya mabaga saka ta ada kui ya mendre tadi masaka musi ditawas salangi dito terlalu bawah tau mendre tatu tiga terima saka isa 10 di madigago tona. Makanya pada hati-hati alhamdulillah. Makanya saparina Kabupaten Pindrang dengan lama na tandu tenung itu makanya Pak. Mau di makanya matu magai saling memberikan masukan. Agana gunana tu lele mak bagi seka. Agana gunana tu lele makun. Makanya memang tapi sadar ini nalace kita ciri di kutu masyarakat makanan ini enggak tahu dia seka. Kumeloki napas seka. Ya. Sini nama sobe kereta iya stasna situ limelu aja roban mak diolo dah memang ya isapa iya ro kami namakan lisuki memang ada pas sabaran na natong ke 10 mata rumah kue ilalan na korang na ramping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya
Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru dhalimina fiha jisya. Ya. Degagas siddi tahu si posenge ata ri pong Allah Ta'ala. Engka katanya ata ko pong Allah Ta'ala ko dito na kana kitu. Ya. Dena lalu ko yasen nang ranaka. Jadi di matu Pak sadia mana ngilalu ko yasen ranaka. Ya. Bahkan ko kilalan na kurangi tafsir dena kadase nah makadami degaga dena lalu ko neraka. Iya na sebarin na mega tau murta pula dandai tu lalu mau papari ko neraka pada tafsir aslina lalu riyasekna ranaka. Ya. Summa nunajjil ladzina taqaw napas salama ni pong Allah Ta'ala pas sabar akan nanna akali tutunna lori atanna matapat tungat-tungangnya yang bertakwa. Jadi itu Pak, ini tu insyaallah salam mana itu. Amin. Aja nanti bata-bata. Ya. Tapi aja na kacau. Ya, aja na kacau. Pak mau itu kue Pak dokter kata na kacau Pak. Karena kabisa tolong na sabar boy, maka tu mamula tu ni kacau. Aja kacau. Magi. Aga dia melu baku tu mati. Kayak mirnange. Ya, amala minal amala madece mesti bawa dosa ini bawa. Makanya dia na paja isangi na sawa mamusuh mimi makanya mimi sapuna yang menjadi masalah ya komole na dia ni sepuh na melo mo pa isangi. Ya. Apa ang kami matuto Pak tapak mole je mole. Ya talai mole pesan itu kapa ku bangku na mole mo yasa tak bisa menjayakan reng makundur si fema ya ada pasabaran na nawad dito lima kanja sepuna nomor sidi zikrul mautah yukong katauliwa kadona pa paringarang-rangi amatin ya akur kampukku alhamdulillah Pak wala sarah. Ya kung katau makutu-kutu lo mak berjama talu sapa kung katau mati sapar ngak gerian kami Pak Ustaz calowe na lo ki buru ematu iya ya kok ki buru ematu ubini ya kadaka min lau tulungi kasih keluarga na tau matewi no ki yawo bali pa pasuru timang dan ai gancu je nuki ya kasih no ya kung kapak tauliwa kadona akatalumino ko tu galampunge bali pa pasuru itu timang itau matewi angkalanna nah angkato ya rin katau madang wasurumo bini ko dito na sibila bulan atau madang kada megari milo dampat tau malasay kuidi ada na dewa dampak mo da kadede loki jolong kay Pak Ustaz sukrum biki dito tu gaga tau ya ujalo tapi pada pat kita ni matata makome capur nih kita maga kita teh madang ya. Nangis sila masuk kadere yolo na asara no biga teh minta tau malasan kada loki jolo dodong ni Pak Ustaz. Alhamdulillah sila lo kurupole tandu tedo matasya letuka koron kadete magaga mita dahku ay dinay di unurin lipatan itu masalah na kormah ko tu itu meker takut tanang ilala warakan ni pong Allah Subhanahu wa taala makadaka ke pelik bainina nakada angke uko Jakarta ya masa pusisang matuan na si Bapak Presiden Soeharto mita ni dia nak kerjampan lakan si punang malah salah kena dia nak kerjampan kanjaan makun resesa ya. Sini nama sobe kedere makadaka tapaye memang orang pedaku angka keluarga tu mabat-batan nak kadang ke kutu murin kasih DJ namanya ya dia namanya makadaka tu bigar kue suruh ni mau bi makadaka tilalau dong yang murita tita ni kasih
Kada kak de, ya na de mu mai enggak tu. Inna jauh tu. Ya. Sini nama sabi kedere. Ya itu ya apa tutan repak doktor kun kata malada. Ya. Ya ku titilo abioni koroni naje, abioni na lukung. 5 abioni na tiling ngangkat tangan makwai tapada salam. Dia naga. Kapisa-kapisa i tujuan nawatan ng karamatan dasa di kuewana pusina maka dita magagang tita pa utas ada kupura pi matutuma bicara perlu ditanrang ke mana pa ita paramisina was super wilalau doa bismillahirrahmanirrahim rasulillah la ba'syatuhuron insyaallah manang kepa itu pak doang ngapa urang nabi takwi dibaca kong kata malada tapi rita jeleng Chandra kata nak kereta, wibali tapan Pak Ustaz aku. Ya insyaallah sunnah maka kita dakko. Ya termasuk tukang rumah ku aja tu di. Swasita malampi sunga tu kena api ele. Kan malampi sunga memo dewa kada mati. Kada malampi sunga. Wih. Manguju na pura na dio me manguju me lokko maye kani kariban lalu kutumah kadaya lisu ni gare pamasena pong Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir daripada segalanya. Ya. Makanya sina masabing kadere kanja na kafabil mauti waida ya panna to litingar rami amatengi wal siru zikr hazimil lazati mandreki na malunra tapaki di pangajari lita o karo mahkumi je pelelinu. Ya. Ya. Engkau kada sama ada dure ngok kayak biasa. Ya rekomend ki dure kindri mur nyaman ta sadi. Menyamamo pokona liwang itu garota. Makom itu lino. Kum itu. Ya, komande ki na malunda paringarangi ya lihat makada de. Ang kanang kamatu liwat pilundra na ye. Dia nane loreng pengala ta'ala. Ya kumaga ya kona dapi nak jalan maka dari waktu dia pada dapi jalan jalalo tak sengale tadi baca mati. Nampak itu menjadi masalah kok makanya kata tulisan sengale di baca mati. Apa melulu mopi? Ya. Atau magalak mopi? Ya. Sini nama ini. Ya. Boleh kak mata siapa? Wah. Tahu makan jatuh sampajanna tapi dia na puji mering kalinga kan jamu sampajanna tapi ai utang-utang ai ku matasya teh paje itu irimpet apa sitin rumah dia dakun kamatu kekurangan natanya si sernana na sarjana kecelakaan ni mati lo bina teh matasya lo pasak barak memang langsung sak barak ibu anu namanya memperkai ajan atau pengajari kalau mah tu Pak Ustaz ajan iya lagi dewi seng kada udah api ke baca ajan nah ajan tepa sabaraka bineng kana digaga sak berakanya mulai ya anak daramu pak nalanti kata tahu sabar tapi mitra tahu dia je dan kada puji maring kelinganya ya kor malangi makumu memakna kusubui tak berlo teme ini galisu walibasu takwa de wasamaratul ilmi si kanja nih ya tania paling kalinga tania paha tania baca sila dakir untuk itu ya si sana kada pas pura ilmu anak-anak maka kanja melo tama magaribi angkai teh podangnya Pak Ustaz lauki jolok mita indok nana air tomat hewit nang hewit sampai mata sia dah kumagai ang kejer teli gore titeh ena ube kendo ko jelo na de gam lisu mamu inde gagal lisu na labu ne swewe na cairi bapan pas latu ka pa firme magi je mutili mon rumah ko tu de mulai sapar na anak ya jadi tepang ni bawang denengka napas suku-suku boleh ya. Magina dalam saparang maka dailah kena puasa je udah podang napa Ustaz maka dan nala di punana dan ni je punana nika ya
Iya tampui, iya mimanakan, iya bobola tu meraja. Ya. Ini pasti kau yang mana kaje punana tu merampe ni ke punana. Ya, ini pahit. Jadi aku nggak tahu mata pasti lolo nami kote di nero tuda maring kali aku nggak tahu macarama di nangka ya makum itu malojo-lojo mopah. Makanya walibasu taqwa samaratul ilmi tudah pimakwe. Makanya payah tu kumat sapari. Salah todo ka aku dena tamar suruga pak kupas sapari pak. Ya. Yakin. Maka angkai pahang aku tu. Angkai pahang aku tu. Yang kedua tidak pahang. Innal malaikata la tad'u aja ditolahali torbil beridom bima yasnau. Kinre kunre temon rosipulu ya bisaran tungkat pajari tulian ka malaika aku tu kampak malaudor ripong Allah Ta'ala ipung angkai ruatat tasipulu-pulu nasalai bolana waramparanna nasalai keluar nasalai sininna puji untuk patalle makala dena gaga pak pujinna tompori pak pujinna lori dipo ya sinama sabengkere ya iya pada paja malaka ademi na pita pakampai panin makara pipong Allah Ta'ala pak pisauni wak dampangan mana nita yang kekutu kade mana kai angkaje dua kerupungan kami tahu na sapa na de na runtu ingke ke rumah sigi lo to ni joko-joko sapa mi teh tu dati dan na moya tu wak dampangan tu kanjan na pengalla tal kumala dai itu malingi agama ya sini nama saben kere makanya magi wakadaya ko pas sapari yakin Aisyah suruga purana palle itu ni pong Allah Subhanahu wa taala bicara nilainya Quran ya walladina amanu ide itu nalip pangukur pak ya kota pami pamalo jolo wa amilu solihati na iya to ni pogo ya malak madici termasuk manili ya lanu kafiran anhum sayyiatihim aja nama ada tak kita udah dosa ta Pak bagari pengatar wa dampangan manang itu sana. Pak tahu bertak beraya. Ternyata mata payah ku mata pak bawa mi deh. Lan kaffiranna anhum sayyi'atim. Wa la najsiyannahum azana alladzi kanu ya'malun utarima madeceng amalana upalap pilapirnya apananna. Jadi nak dampang atas salat ta dosa ta na tarima lampu amalata na palap pilapir. Sampai ya yakin atu Pak mage nasibawai perisan. Ya. Apa ya kodena nasibai perisan atu Pak? Ya, makalah ada beda. Sampai itu ya aku dokter rai doro kaji mau mato kan panna dokter dia dokter bawa tahu ya. Itu master makoto. Ya. Sini masa untuk itulah pada IKP saya lihat. Ia makuk kwewe kira-kira baja sangadi kumateki taruntu ni gena jancingi Allah Ta'ala kira-kira. Akhirnya pertama sesuatu yang indah. Ya kumeru kimi tagaga kami nama kanjak mati ki jolo ya kulino makom itu. Ya. Yang kedua ya komelu ki runtu asan-asanangan dia matungka ya mati ki jolo. Dia naga susah dia naga sarata. Anya menyemang manibaw. Iya naiwe pada ipaham maka iya rapong Allah Ta'ala ramping kita si dibicara. Nabi tapalatukan iya ramping si diberi karya kedo makun itu digaga tawaran. Makanya zikr mauta wa tilawatil Quran. Tingkalinga-kalingai wirikaran na pong Allah Ta'ala ya palabang. Sino na maso narima ko na naro si kanja-kanja natasi dia umasalah tu Pak macap pokok dece macap tu mapedice. Jadi di pasapari si kanja-kanja na taci ditemu je itu sumpul lo atau bali bolata taja ajak lo masapari makumul lo narang mega sikit memang aja na di realita maka mita ni di dece tetitai bali bolata pakanjaki berarti tak beme ya ada pakanjaki ya putu ko purami ye wadi tu manetu ya oke mah tu asrimon rina nah karawe
maka JP kanja loy masapari tadi nang kamu biki nah karena sigi pakutana ya sini nama sabi kare upala tukan JP memang makada pas sapari yang kali suri pamasena po Allah taala termasuk jabana sidin dirapa balalada ya kode ka gagan nalapu angka ka aku tutup mata ini ya alhamdulillah engkau lalangan terbaca gere pada roni la ilaha illallah mak gare mang nak kada deje nang kana digaga itu kagak Pak Ustaz pai tahu pengaupat iya di nang kana digaga ya sini nama sobe kadere sabara kita rime pacubana pong Allah taala nak kada apa tiro langsung dari pong Allah taala itu Pak Ustaz iya na iya tin macin ka iya kalau ka mat pamada wite kanja na taside to mulai matingan we makada timilodongan pong Allah taala ipun kenro na dapi waktu kumate yang penting lalam madicitu tapulaya para pare Pak iri saja itu Pak. Nah, yang menjadi masalah ya rata sisa ko mengkalingai kariba amatingan denang kanana palatu kapisan falin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kada mati gari hanu wiri marihang mati siya na mati na kaya dito wisay na tuliya mi rumalabba mati gari hanu kinri mun rumati aga pasabarna denang kanala tu kuatin na kapisa makada Allah dito pagaji na mawi lelek kuya iya tu kan jana Pak aku mengkalinga kiri ba matega iko purani illa udah atau matebe Allah ngafir lahu atau warham Allah ngafir laha ibasina lillah ika pesa nyale ta makar wah matoka nih ya jadi langsung tu lima mate dia tu uya mau mega ai mati gere tu ya anu sen mat moje anu mati tu gere moya anu mati tu li amate ngamatar denengka nal tu kuilalana ati macino na makara upanna tu siruya na pilelek pi ya sirina masabi kadere nerima kona naro si kanja tu min lauron naripong Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'aluka husnul khatimah itu kegi waktuna kinro mun pasabarana yang penting dalam madeci tapulaikan dalam madeceng tapulaikan alhamdulillah insyaallah maka betang itu matu tindrorang di bawah bendera safarina pinrang surgundrina pong Allah subhanahu wa ta'ala makai tu disigampalu ki temisangengi pahangengi arjasyawanna pong Allah subhanahu wa ta'ala salawat masalawat bagi Nabi tamam salawat sidina Nabi purna tu pong Allah subhanahu wa ta'ala untuk tiruengi lalang asalamakan tur libut na yan tanay tumak cinampang sidina masabi kadere sidi riwayat walingi dito pa naman sa wala dadi ang kasi di tahu lupa tahu masagina waramparana malok galuna malok daratna mega uluk kolokna tapi iya ruka kurangan na nene na peri apa iya ru nene na macai kuyani kombo na si bawa do na iya rombo na de na paja niga mattu na de muloma sampajana niga mattu na de muloma berjana niga mattu anak cari di jadi melada ya nandangi ku nene na kada tu tahu ya ko anak gola ya ko pucani jadi melada sini nama sabi gangkan mati ambon na mati to indo na Pak Purni Pak Buti pasialai sapisana de na melukap magi masalah memangi rejak na amulangan na gangkana tabayangkan ni Pak kisah nyata ini ia komelo loju panda mamala minggu lomi bawa bulu urangi pah kampi sapina satu baluka nggak sini terus dia kada dia saparna jolo di baluka nggak sa kemana kada mereka loju panda mamala minggu melo imannya menyemangi dino kenro gangka anya menyemangan na dino sini nama sabi kare betama koro karena cau bainena makada momu huku ka ulawang
Kode mu pogo ko tulimpugo impuji-puji. Dia na melo sana. Makan ba ini apa? Kadang kasih di waktu tanggapan nih. Disu. Na po na lo pa maki kanina. Malok galuna. Anak jadi di. Lisu pole minum matar gaguri pintu natak dua ini dia nak beri salang apa dia tu beri salang pak ya balalo tahu tamu lipat arti itu ya ia rumah ini nak kasih nasab malak dan tahu mau tu tap puse-puse nasab petang digagal istri riolo tak tumpu timuna lagai sini dua mau tu tudang kaya ko kanya mo de muka tu tengah lo tu kai tu tengah ko moto kasih bainena na timpa tanga etarri aga patari ko na kadai angkani sikulak ga bapa kani sikulak ga bortimku de na sadari alina gangkana nasarang cau bainena aga mi kelebihan aga mi masalah nih tahu asala angka tahu mapedato macai kong katau mananna cai kur kelebihan na jadi yang kata mate dia nak dapat kudu tapi tali engkau kudu maka kanja tulina angka tahu apa aja kau masih dia je nak tahu masih tapi dia tolong engkau kudu mak dan reng untuk meringkalinya angka tahu cek dia pati roy bering boleh kupong Allah Taala kan karena sini masuk bingkadere oh mega ni kalinya angka napahanna tapi dia pajak nasampaja sini nama masuk bingkadere gan karena macina ni mak baini pak ning kalinge pak perato makada miskinul rajul birahmati aja na mutajang masagene pinak dimi koroni pura yang kabaini menadur di kakak cipi tu kada waya na kananya ya sapa ni bainang iya berarti ada sapa bainang dia nu kumasigi elo uki pasai bawan na pasai pilot tatung do pasa lo kuban na pasai taja makun rein kana makun rein runtu si di na kenalan na kalan na kada wah iya na sapa ishe na cinrolek tama pasa na runtu imalli lure-lure ada 65 pangajai bali makku itu uang rumah kunre nak kada ay dana mangki pangajai bali makku itu dan kasih na tina cinrole dan masih tak cinrole dan de naruntu malilara nasang mega gede kalinci ku bolata bate naruti panci-pancingi sina masame toli makor dua pasai na cinrole na punang itu kan bica mau paruroti rumah kedah pitanga bola na rumah kunri kada yo kutuju ni jalo kan nalawi aku nerono latu korbola na kunri engkau ki puna bola deje na bersalapa dia nak bersalah ya kelebihan mereso kali jadi itu bisa merengkali mereso mengkali cara apa karena modal apa ya dia nak minta engkai pui mamasu ya engkai pui mamasu nah agak itu tak perlu nak kena wah ini Indri kimi pele ya dia Indri aja tuan kali ngegor tapi dia tak beri salang jadi dia waswasu ya ngapai mak beri salang Indri bola nak kada angka dia ruah katai madicing nak kada aga nak kada macin nak wasang ubay ni anak ta desa moka je tu kapang ya anak na yanu dia tetah salah ku tapu menit ya maka sage nama kalau galu na torongat tumatok darat dan lain sebagainya nak kada dia juga gaga nak kemakun raya nak kada dia jaluk kata hata nak kada ya robolana nak kada angka mau makun raya malolo ku baini mundriku baini mundrina pu imang magana baini pu imang mate baini rolona ya sinna masuk nak kada ai tanya aja kapa pelena kada Nobi bene na masuk kada suko kada komanya masuk kada ya ro na kada bene mundriku ya ro kada wa mita situ na pakama bene itaku sapa makunrai na panna angka uruntu mapakor kakana kada ko makitu pa imang dia gagal lalo di talinga dan piku yasang
dan nade ya komeloki idi nasapa anak dara na ya pak bainiki welingi sepeda papaki loli sulo masigi sepeda mo po turutop de baga motor de nakadai si sale agama mapaki itu liwe batik pudili no kumakitu de nagaga aja nama cari-cari makot mo nakadatar na palima paramisi kurigala alat talinga beloy made nakadawa iya na tiya na paceritai dia na kanali ja masigi no bini kada aga nakada malada gaji mo po jirma kunreku nakada tita ni bate kuma bicara melo ka malingi di wali topi sapeda tak bayna topi nakada dia ajak na walik kulala kumule mulai upurai ni bayne ku tanggung jawab po seremoni kada gero nakada ya kumulai mas sampajak berjamae patapulo sora siturotodo tolengke ko kumasigi nataka berpuiman ihlasna upurai baineku tataja menibali paidana tapu baine nakada de wullai moses solito wullai jampak patapulo sona gakana madini ya we angkeli subajanna keli subajanna nakada siaga sona pa ima nakada patapulo sona situro tolong toleng kaki kumasigi enak pataka beri puima upana na pura mala cicang ipamulai si pemang ben jaji nakada dia kana ditawari ya wali dia sesa nakada dia makwa paro macai bene na puima nakada de nangka natane decing ya apapun yang terjadi ini to matapai de nakada tane decik buana nakada utarima Pak Imam tarima jaji nih ya upana pamulai dana matu kesubui ya napeli watanga bani kari kumasigi sade dengan rang loliu yana ya hidayah langsung pula di pengalata aga pas sabarna na pujilada mengkalinge pidato iya bahas rupaira gak kan sadar angkai pudo jamela cinampa angkai pudo jamelo la matati gan rata silang ngaji nak kata liku sadin kan rangawe kada iya meka lama sampajasu materu makoro ya rupa imang kada lama berjama akum sigil langi kadang okoro dia napa aja tina paramani bakate makada itai mataru tai makumolo lo wasiti nakutana poi makar tingka mak berjama nakada tingka we mang kana sato makona pane runtu tama sige tu 50 malah jada naga Quran ngaji miruba makada macato atau pas gilinga Quran dibaca tu na de me tulisan iya tapi ya pura seren nasional sana pacairan nakada mage nakada nilawe bangin na sigilingan layolo hayal para napahiyala salat matarwe tau melo madicing sini nama sabe kadere ganna italupula sirawan nina kay puima danna to dian kagite mak birjama ina karadina la itu di masuma nakada laba ibaine kuya nadapi patapulawan nina to ditah kajanna ni puimang siwanni to di masikiri to di masikir me matin rumah tanah ada nada de minato tahu sini nama sabe kadere baji bajane angkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makari pui malabaka mau bersalam malatutu ni barakatuh sini nama sabe kadere tudane na sadi tudane ya tupurai bicara dena nawat dilukai nak kadede bulukai Pak Imam angka diubawang ko deka baluka nga saping angka to isak galuku pambagekku iya di talani taleng isapeda tapaki mak berjama tagandeng-gandeng baineta ya tu baineta utuju mata lagi kumitai termasuk kak madosa tuliman kali aja na ya agama ni wilok widi saparang abaine puimang benenge angka tau sidi mahkun reis si polo olo kolo iya na yaro tajalluka nga iya na tupu baine iya pale lino pa imang makomiro mega waram paraku
tapi itu di susah kak maki kata dia nami kewaran matanang tapi iya mana nama tanak penadiku wita meni baban nama sige ternyata kuasa tu ngapung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia najajin ku baini kunah kada de sisa gaga Allah dan naik kuman itu nak kada ya mani de umelo dengan sara tatutupi wi sapar nga bainai ia nai di napuji wi tapi tamana bawa mak kada engker sangipa paring kali jadi itu to meresime ya mi kore nang kataring kali ngari tapuji maring kali apa angkato tahu yang namanya maperato teh para je ko cucu burina dia nama sarana makanya kata umak pedato nalah kalat pasibawa de magaki aja tak cerita kada Al-Imam Al-Ghazali kung kata tolong cerita kum sige nomor sidi ya kode na pusa kumelo mati matana-tana tay uli itu magai tahu na papapung Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ya nakapang arada sepengeran makaru kalau tu kain tenapuro nampak berakai pung Allah subhanahu wa ta'ala yang kan insyaallah matanang ila natutung dinota ya matanang ya matengata matanang ya tutung atas remundin pung Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.